بلوچستان یکرندی پدا وسیع پیمانے سرا ڈیجیٹل بلیک آؤٹ نافذ کرنگ بھی تحت محکمہ داخلہ بلوچستان نیم گچر شنکت کی جارہ کے ردا کوئٹہ سی او شز لحاظ 3G اور 4G موبائل انٹرنیٹ سروس 10 نومبر بغیر 16 نومبر سال 2025 دانت یوگی وڑا معطل با زیارت نوائی دمگا گستگی شپا ناشناسی مردم یک تعمیراتی کمپنی کے پسرا ارشکنانا سائٹ فورمین آور جتک جبکہ قیمتی مشینری اور رہائشی کوارٹر ہم آج جتا اس ابا کیمپا موجود قیمتی آلات یوگی وڑا سود کا گپور بھتگا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیوان چیئرمین اصغر علی ترین صدارت ابھی تک ایتہا محکمہ آبپاشی مالی بے ضابطگی یعنی سرا برانچانی درشان کنک بیتا آڈٹ رپورٹ ردا سال 2020-22 ناقابل قبول ادائیگی یعنی 68 ملین کلدار تاوان بیتا جبکہ گروپ ڈیم تاحال سرجم نہ بیتا دیوانہ انکشاف بتا کہ ہب ڈیما لیڈیا آپ غلط طریقے چا فراہم ہوا گئے کوئٹہ سیکیورٹی خدشات پیش نظر کوئٹہ ڈویژن زیر انتظام نجی شعبے بازی تعلیمی ادارہ 12 بغیر 14 نومبر دا بندباں ادارہ انتظامی ردا بندش ممکنہ سیکیورٹی خدشات سبب کنک بھی تک 13 نومبر بیو کی امتحانات نو کی تاریخ جار جنک دی اسلام آباد بتگی وقت کشتراکا بلوچستان بار کونسل ترندی لفظ ایرجتک مروچی صوبہ آمد گسی کاروائی ہم معطل کتر بلوچستان بار کونسل نیم گچر شنکت کی جارہ کی ردا اسلام آباد گستگی روچہ بیو کی ناشرکاری عرش قابل مذمت اولی کیڈٹ کالج وانے سرا ارشکار خوارجہ جہنم واصل کنک بھی تحت سیکیورٹی بنشون ردا کیڈٹ کالج سرا ارشکار یک وقت کش ابید 4 خوارج صوبمندی آپریشن کنانا جہنم واصل کنک بھی تحت محکمہ داخلہ سندھ نوٹیفیکیشن ردا سندھ 12 دسمبر دا دفعہ 144 توسیع کنک بھی تحت نوٹیفیکیشن ردا پنچا چگیش مردم یکتی جاہ جمع بوگی سرا بندشی فیصلہ اطلاق یک ماہدہ صوبے بھی سندھ ضلع نوشیر و فیروزہ پولیس چوکی سرا اسلحہ بندی مردمہ تیرگواری کو تک چرچیا سرا 2 پولیس اہلکار دیرات پولیس ردا تیرگواری ویل بریا روڈ نزدیک پیشت کر پولیس اہلکار تیل نہر چوکی سرا نائٹ ڈیوٹی دے گا بیتگاں